Amang ano at extra kwartam dita manang Wilma. An-anuam ti kwarta aya. Mangrugi ti training ko dyan Manila inton Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang itinobyam Mapainak nga umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Amang ano at iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tanay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Oh, aday ta. Ano taday ta lang tinabati asweldo ko Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adaramatek. Agyaman ang una ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapul nga ron nga pa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakas akbay amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang ted kay ti kwarta ken ni Ramon, anak kaw. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Naimbag man ta pinalubusan tinubyong magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na. Makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging naddayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jeng aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, hindi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wana nang. Ibagam kang kwa natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Amang ano makinagaw pa ilang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isula ang tisukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso bayadan tayaw. Wana nang. Awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiinagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at mata sinong bata mon ti awag ko, Ramon. Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka matsumungbat. Ada nga min napatag ngayon lakad ko manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di baga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Ng kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to amanang. San amabalin ti kasta ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakahawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya at latamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damad trabaho. Sa maysa, amangan no adamay baga ti pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko matibibiyang da. Kat si ka tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaamo, Ramon. I-text ka ang tono na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan anad ka mat. I love you too. Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya Wilma. Agasam,
Nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapuan na. Kat kuna na nagkapu iti sentro. Inala na ti kwarta nga impaw it ni Ramon. Aniya? Makitam day tang aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalaysay ti dayjay Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman kay dimot dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan day a babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan Marilsa. Nay, apay mo't maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija brown. Amangan mo't no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niya't plano da. Basta siya, rumbang lada kami, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat dayjay Joyce tanak ko. Awanan na. Saan mo't siguro ang maaramid ni Joyce di kasta, maray? Ay na maray, saan tayo nga amonon niya ti plano dayjay babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. At daman sa ludsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mo't manang? No kasta nga ron. Asino nga ije lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuykuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang di tabrot. Ngam kastamot yan, tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-asim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakkan ka. Kasinsin ko dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agduado amang ibrekken ka. Awan ka di pa nagtalak mo kanyak, Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, adang samot parikot mo. Apay akasla naliday ka. Ay, imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan nagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark na ijay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't nga itinangidanon kinkwana iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan dati kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo tammo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan na ati pangipawitam iti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpat maday jaya Joyce. Amom Ramon, rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno, amang isakit kan ka. Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang.
Saan lang nga namin sa na nakita na? Wano nakita may nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata na iran na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako No siyak lamay sa. May mayat no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak Paliiwan ti pailanobyan na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pala nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na muten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae ti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat mau. Ananang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak kat pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kasta pa lang ti panagsasaom kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal lumawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wan mo ti pamilyam. Di mo naman ti paw iko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ti maramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlawlaw unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. Adan sa bali nga'y ayatam Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngamno ka na yun nakapagatapan ka pulang iti inuulbud nga istorya ti pamilyam. Awanen maramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ka? Apay aya? Awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tap numalpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak, no patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagi jay. Wana. Kanjak kaya tadumteng to ti aldaw asyak ti mapabasol no agaapad Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta. Talaga adesidido ang makisinan kanyak manang. Di ka masayangan iti kasje a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam tiluklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti sika, agrenyukan. Di ka madanagan. Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam.
Gumatang kami iti daga, ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat met ti biyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mari Elsa, agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon iti nobya na. Ay, nabayagan Mare. Ha, kasla maragsakan ka mo't Maray. Makamo ka niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya, agawid kan ko nam Ramon? Wan manang, pito atawan ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas manang. Awan ba yamin tina-isend mo a picture kanyak? Ay, kuha din ko. Uwan din ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita manang. Mabalin ka di amang isend kay tiladawan ti balay? Ay, masapol pa'y aya ading ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay manang, agpakatak nga ruden. Tada peramidak. Bye. O sige, bye ading ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan dayta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adagakan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramitan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti daduma. Anya nga tano ilako mong tilugan na ginatang mo. Uray mailako tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kapi kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkapi ka, kalpasan na aginana kapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay aginana kapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kunan ni manang. Malalaw agkapi kapay, agkapi kapay. Kasano nga roday tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramiden tananang. Awan mo't balay ang naipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ang usarantay ti kwarta. Sigurado nga agunget dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasunta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamon na apinadakes ta tinobya na. Ay, ko na manang Wilma. Ay, Pudno ka di tinanggag ko. ay kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nagiti istoryayo. Nangus usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. kuha ading ko. Sumungbat kayo! Nangus usaran nyo, kunak! Jak amo, naapay naramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta dinaramid nyo. Apoy naramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan dak. Dinadahil nyo pa iti relasyon may tinobya. Awan
Asyo! Anat masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabalin ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa dino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Lakas ta. Nakiasawan ni Joyce, tata. Wain ba raw? Apay at dinak na oray. Gaputa ti amo na. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo ba raw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Jak amono niya taraminag. Paragirik na traidor ti lubong kanyak. Ramon, huston, pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti basol ko. Saan ko ngayon urno sa dagos ti parikot. Itinagboytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinongatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas 2 ka no, pay apin manaw iti ayan da tata Floro, nanang. Adaawag ko, nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello. Ada ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko noon, tanay. Nakakaasi tilangana. Agsangsangit. Oo, Nana. Umay kamin ka, nanang. Bye. Nanang, ada ka nun ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspastrakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamakan kan ngay. Agawit na yun, ading ko. Maray, mabagbag tit samat to anak ko. Patsyak ang naglalaok nga stress kan bandog na daitan, maray. Apay ngay akas namat ti kabsat ko, nanang. Ay, tulungan na Wilma, anak. Yawid ta ti kabsat mo. Wala nang gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, maray. Sana balay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw, Masampol ang mayawid mi ti kabsat ko, nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumot ti ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Wan nga rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas tiya mapaspasamakan ko na ita. Wan nga rod, nanang. Nalapit. Nasakitan iti husto. Gapoy iti panangisi na tinobya na kan ko, na. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay na, basol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuha na. Kan no saan ta kumaawin aldas, timpaw-pawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy? Wan nga rod, nanang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Angela, agsara ka din dito'y parlor. Saan pa'y? Madamdama pa'y basit, duro. Awan mo't customer mon. Agsara ka kit din. Adda pa'y umay no madamdama.
Isupay ti kita. Saanan, agsira kakit din tagawid tan. Mabisina kon. Manut kitam di taya. Basit pa'y nga rod. Nan, taak man ti manibag mo. Ala, di mo pakibiyangan ti belt bag ko Ni, adumat gayam ti koleksyon mon. Mabalinday to yan. Agsira kakit din tagawid tan. Mabisina kon. Alaman laangan. Ala, intamangan iti restaurant. Ay saan? Itik out tati kananta. Ta ijay dagos mo ti pangananta, Angela. Sige nga rod, mabiit lang ha. Nasaysayat mo ijay dagos na ti panganan mi. Takababain day tang Angela. Oho, ibain ko day ta ano biyak. Saan nga min anapintas? Ni, adda tao. Sino nga taday ta? Manang Angela, na kami ka ni Lolo daytoy. Ha? Adda dalolok, kanti kabsat ko. Anyamat tan. Rung timing mat dagita. Agawid akon. Iyag mo ti kwartak. Ay, di ka pumanaw. Yam amu ka kadakwada. Manang Angela, awanan pag naagdan mikin ni Lolo. Dinimulis dan. Iso ang makipagnaad kami pailaang diti apartment mo, manang. Sige. Awan problema, ading ko. Ni, apay, masakit kayo, lolo? Awan nga raw. Nabayagan nga saksakit ni Lolo. Ngam adan agas na, manang. Rinisitaan ti doktor na. Nasayat nga rod no kasta. Nala, dito'y kayo nga agnaad. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak, ngam di yumot ngamin kayat. Mabain ngamin ni Lolo kan ka, manang. Sige, bantayam ni lolo Sana bale, adamot trabahok. Siyak ti makaammo kada kayo. Agnadakmat na dito'y dagos mo, Angela. Ha? Agkatwan awan problema. Naglaingan nga dalulo kan kabsat mo. Isuda kat ti mairano doon iti kwartam. Ha? Agnadakmat tan dito'y. Ngam na jak makapagtrabaho Tanay, nasakit ti sakak. Talimtag ti kikit aramay ti sakak. Awan problema, Duro. Siyak ti mangipaay kadagiti kasapulam. Minda, kayat mo di sumurot kanya kay parlor? Naimbagla ka tulong aki jay. Wan amanang, ngam kasanungay ni Lolo. Awan kadwa na dito apartment. Adda ni Duro. Isupay lati makaamukan kwa na. Kababain samat, manang. Saan? Nasingpot ti nobyok. Makaawat day jay. Sweldoan nak Angela. Ha? Wana. Ngam jak may karitidak ka la sweldo Duro. Wen, basta damaytid mo iti binulan. Sige nga rod. Mayat ka nga rod amang bantay ka ni Lolo? Wen, basta sweldoan nak Doro baraw. Makigawat mo, anjadak lakal tiraw. Ang idatang akit pagdigos kaw. Nagato gamen. Jak magawat. Saan ka babaunan dito'y? Tapno baon-baonon. Bangala kay titugaw. Tagtuon ka. Usarong kadimat na panunot mo, lolo. Amagan numatnagak. Maulawak kami na tumangad, no kwa. Ay na, adungam mo. Di day tatakuriti usari mo na. Adula amin. Duro, my love. Dahiti pala ti maitad ko kan ka tane. Gumatangak iti agas ni Lolo. Nyamat tan. Day talaang. Nagbasit. Ano sa mun Ala, yag mo nga rudon. Mangirarit tumat dagita kabagyam. Idi awan dapay.
Dakkel ti mayted mo kanyak. Ngum itataddadan, bimasitan. Aganos ka pa'y laang Nyapay ngay. Wunan Nyat marikrik na yo Nagsakit ti bagbagay. Maululawa. Kan nasakit ti sikot ka. Ay sos, dandanin ti apit yaw lulaw. Ayabot na tagay bagbagamon. Duraw. Ne apay, diyo pa'y kayat ti matay aya. Laklakayan kayon. Anya pa'y lakwan nyo dito'y lubong ngay. Sali-sali kayo la dito'y. Anya? Sa ganaan yung kit din ti papatayaw. Talakay kayon. Aywan, agrubot kayaw. Papadanta. Intag pa siya Rejay Plaza. Ay, mabanugak. Sikalatan. Duraw. Kibinin kayo, lulo. Uban kayo pa ano kaya tiyaw. Intayag shopping. Kaya tiyaw. Gumatang tayo tinapintas abado yaw. Ken sapatos yaw. Libre nak. Wen. Ala, agrubot kayon. Daytoy ti suot yaw. Anya abado dayta. Daytan sa matay. Punas ti lamisaan. Wen, isuot yaw. Narugit dayta. Abot. Saan? Tabi ng bangluak. Tila'y paspasot mumot kaniyak. Duraw. Lakit din. Sakay tog sanglas. Oh, daytoy. Isuot yuman pa'y daytoy takitaak. Yak makita ti pagnaknog sanglasak. Nasipngat. Kibinin kayo nga raod. Kan adda ited ko pagsaro ko diyaw. Daytoy Ala nulo. Agsukat kayon. Tay pasyar kayo man. Manang, napanan ni Lolo. Impasyar ka no ni Doro. Napanda ka no Rejay Plaza. Ala, maluman. Ngamawan da pa'y laang. Madama pala siguro ti pasyar da Imbag man ta kayat ni Manong Doro ti mangipasyar ken ni Lolo. Masyan siguro ka ni Lolo, ang nakapupuklatan ditoy. Manang, nabayag kayo ka din nga agayan ayat ka ni Manong Doro? Nabit pa'y, awan pa'y makatawan. Love na love ko ni bayaw mo. Unay, ading ko. Lolo, nagpasyaran nyo ngay ka ni Doro? Ni? Di mo kasarsarita ni Lolo. Tanabannog dayta, Angela. Ala, agina na kayo nga rod, Lolo. Kaya tunay matulog. Nabannog ka talaga. Sige, Lolo, panawan kayo pa'y nga rod. Itatarimwar manan dagiti apo ko yaw. Rumwar tamanan, Lolo. Intamanan agpasyar. Manjakaon. Ne, apay ngay? Basta manjakaon. Yak hayatan. Igatangan kayo ta ice cream mo. Kayat mo? Saan? Yak matla kayat ta ice cream. Anyang arab ti kayat mo? Awan. Maysa, di nakpapongtay. Tamanon niya pa'y ti maramid kukin ka. Darasam, tumakder kan tamapantan. Wan,
Wan, Duraw! Ija banda ti papanantayaw. Tad ado ti aglabas at attawi jay. Wan! Duraw! Lalaingan nyo ti agpalama. Tapno ado ti mapalamaan yaw. Wan! Kan di yu ibagbaga ka dagiti apo ko yu tar aramiden tayo dito ya. Basta ibagayo lang agpaspasyar kayaw. Nawatan yaw? Wan! Duraw! Tano agipulong ka. Dakes ka kanya. Nakapsutak. Nakabailan ti Romuald. Kabailan yaw. Kibinan kayo, Mike. Apay, papanan nyo ka ni Lolo, Duro? Kwa, inak ko may pasyar. Tapno saan amaburing dito'y balay. Maulhawa ka bumakon. Ala, di mon pilitan. Tamangan maulaw ijidalan. Bayam nga ginana. Sinalbag kit diti kastoy. Ni, apay Duro? Anyat pagpupudutam? Awan! Ni, anyat mapaspasama kiti day jataw? Ala, bye-bye amon. En kay kitdag trabahon. Apok. Saan kami asumrakita, Lolo? Agina na kami matitikabsat ko. Naimbang nga orasyon, Nana. Umayak man agur or iti abuloy. Nay, apay, asino tinatay barok? Taylakay di tabanger abalay, Nana. Jay apong na Angela. Ay, natayan day jay alakay. Wan, Nana. Anyat impatay na ngay. Kwa, basta saan mutan na nagangas. Masadot siguro nga gangas. Takuna na idi na banugan nga agbibiyag. Mabitla nga rot na mga laki ti abuloy ko, barok. Nana, nainayunan nyo kumati abuloy yaw. Ta saan pa'y anak kalungon ti bangkay. Uwan, Nana, awan igatang mitilungon. Kan awan pa'y bado na. Kan saan pa'y anabalsamaw. Sige, mabitla nga rod, barok. Duro? Papanam? Agawid akman pa'y jay lugar me. Tamasakit ka no ni amang kaw. Anya? Kat apay ngayon nalam amin na badom ngay. Di kan samot na nagsubli. Awan pagsukatak ijay. Agsubyak mat lang inton umay alawas. Sumurot akmat. Ay, saanan? Sige, tanay. Sambutak ti biyahe. Mabitla ang apay ngayon akalangat mo ti panagawid mo. Ibatanak man. Sige, tanay. Agdardarasak. Agsubyak mat lang. Sige, mapanakon. Duro! Mabitlang! Apaw, umay kami man. Apaw. Apaw, may kami man. May kami man, kapsan. May kami man, apaw. May mga orasyaw. Manang, nagadot at tao ti umay dito balay. Ni, wun paiso. Nagitimat ka kaaruba dagita. Ala, anya nga tati gagara da manang. Umay kaminda, sabdan taman ida. Wan manang. Condolence, Angela. Nataymat gaya man ni Lolo yo. Ni, nagguna na tay. Kat si bibiyag pa lang ni Lolo minana. Ni, Kastaya. Ala, asino tinang ibaga kada kayo anatayan ni Lolo minana? ni Duro boyfriend ni Angela. Kat no sinursur na amin na babalay, naguror iti abuloy.
Sapay kababaan sa nga abuloy nga intadak at sa nga gasot. Tagsangit mat no ba si maitad. Anya? Anya? Awanan ba inday dyan lalaki? Isungay may kami tao may kami kumamakilamay. Awan tinatay nana. Ay naglukon day dya adoraw. Awanan ba inday dyan tao? Isumot lang nagdardara sa pimanaw. Pasensya kayo, nana. Saan ming amo tinaramid ni Manong Duro? Anya? Sana bale, nana. Tainton ada kwartak. Bayadak to tiintad yung abuloy. Ay na, baybay amon na. San mo ta si katinangalay ti kwarta? Iswabay amon, balasang ko. O anya manang, disidido kan amang idarom ka ni Manong Duro? Ay, wan minda. Nakaigandang akon. Agruam day dya tao. Mananggundaway. Awanan bain. Angela, Binda! At nanabuya kita telebisyon! Ha? Anya day ta, lolo? Ni Duraw! Na-disgrasya iti motor! Natayan! Anya? Ha? Anyan tinagbambanagan day dya tao. Ala, nakarman samot na ni Manong Duro, manang. Nagpaspas matan ti pan nakakarmana. Oh, anyan. Kaasimot Di na nasulnitan dagiti nagkurangan na. Sakbayan na tay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kaano lang idinang tadakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak tayo di ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya? Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya? Para mat iti anak ta tinaggastosak. Sa anak gastos iti awan ka is kan na. Ay, panawanak man ditoy. Ang mga ano adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Anya nga tanong sardengak langan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayong agsapol para kadagiti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal kakit di na imbag. Amo ka marigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapaniti kwarta. Uray siyak nga anak yo. Masakit anak mo't gapo iti panagsasaon ni Uncle Dino. Mangtad nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mo't kalpasan ti Manong nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Katadamot dagiti kakabsat ko nga awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti ang palaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot mo. Pampanunutak lang amin ni Nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapan iti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni Nanang ngam di namat kayat. Ay na, saan aday ta ti makagapo, tapno sumardeng kay ti panagadal mo. Sayang mo't ti kinasirib mo no bilang. Ay, ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, ungayam, Carla. Naku na ni nanang ko. Adda ka no maangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. ha?
Kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na, nga ilista na tinagan mo. Ha? Kabailam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amo, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Anda ka no 100 pesos a registration, nanang. Kasta ka di anak ko. Mala, bayam ta siya akong timang bayad, apaman nga itid ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, nanang. Jak mang namnama asyak ti mangabak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang ani Rodelia agayim ko ti mga awis kanyak. No di kat amin nakaadalak, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang, tinapatag kat pinadas mo. Wan, nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Anya ti bagbaga na as singing contest. Adula amin dayta. Ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday dyan nga anak mo. Saan namat anam naman ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laeng. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang nyo laangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay. Saan ko matkat adawaten kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration? Bukod ko a kwarta. Tangdan ko ang naglaba. Kaputa makilablabada kan, naglastaw ka nagsasahok. Ang mga matong paka, siga piling. Anya, apayakas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may kadito balay. Agsarita taman di tinalapat. Anya ay day tananang. Nadamag ko tararami dami ti asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangruna ka ni Carla asyuman mo. Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Piling. Kasano jak makaungat? Kat no ipilit damat ngamin amin na kayad da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tayo latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sa nga gasot, kastakan. Ay, basta. Jack kayat nga gastos iti awan kaasaskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia. Nakaragragsakak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan para ken ka. Uri sana siyak tinangabak. At least, siyak ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayo nga ada ka maangay a singing contest into umay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduan ka ama panag-audition. Ay, agyaman akunay ha. Gaput adda ka lat iti abay ko tunggal kasapulan ka, friend. Awan anyaman na. Aggayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga baka. Ay, agluto ako ngamawan mo't gayam maisaang. Anya? Amangan no adda kwartam dita. Paggatang lako maitibagas. Awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo. Carla, anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayo mutin iti masapsapol iti balay. Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglasto-lastog kan nga agsasawa, Ni, saan kumot nga ipalpalastog, uncle? Talaga nga itad ko da iti para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kayat abukudan. basit lagatad dayta. Iso, saan mo nga ipalpalastog kanya, ka?
Second place magayam ni Carla tinaangay asinging contest dinaw. Ay, sayang. Di pa ila isumo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga non at dapat alumastog no iso tinangabak. Anya. Nay! Apay nga akastamon tintibagbagam iti syuman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dadyang ubing. Nagsaritaan mi nga min idi ka ni piling nga ijayan dalola ng tipagyanan na. Ang di namat kayat. Anya. Ay nadinaw. Makitak mo't ka nasayat dadyang ubing ken ka. Nagrespitaw. Apa kasta ka kang kwa na. Basta. Napulot ti darak ken kwa na. Carla, anak ko. Amok amasaksakitan ka iti panagsasaon ni uncle mo. Nanang, Agan anos kalat ta, anak ko. nanang, awan pari ko iti dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Nanang. Uray niya, uncle. Ikarkararagak mo't, nanang. Oh, anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan. At dapay mo't naskan alapasak nga aramidan ijay balay. O sige, no day tati ko nam. Ngampang nga asim di mo ibagbaga iti uray asino ang mapanak agudisyon. Ha? Sekret talaang. Kayat ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay ngay? Kayat ko ngamin asorpresaan ida. Gaputa kayat ko nga ipanat nagkadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalak na Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wen, iso nga imbes maupayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang nakapulas kan. Kwa. Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mat, no adan kaayan ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ni ili. Iso amasapa kami, tapno saan kami amalada. Hey, adula amin. Paggasgastusan la dayta. Ha? Saan ka na mapan? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahito nag-text kanya. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsa ka nakparakan ka, friend. Diyos ko, agyaman ako, nay. Apay nga ita ka lang, Carla. Kaslamasansan ka na marabrab yan, Uncle, Imbis at tumulong ka kuman dito'y balay. Saan, mate? Gaputa kanayon ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pudno dayta, uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko tininto narak, uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. At dalam mamuak na saan nasayat nga aramidam na amangan no saan mo ang magustuhan no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang gasgastos nga uray saan ka met aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla! Oh, si Kanti sumarunong agkanta. Lalaing ma? Wan, para kada kayo amin dahiting aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is
Contestant number 4! Carla Jane Kazi! Ay na, congratulations, friend! Sikat ti champion! Dahiti siguro ti karagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud at talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay iji fiesta? Si kamot ti champion dito'y ili. Wan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti price mo. Wan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino, ang mga nusan ang maragsakan dayjay. Saan mo ang panunutin dayjay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Nitatadino! Nadisgrasya! Intaray daw yung ospital! Anya, sa dinong nga ospital tinangitarayan dagan ko, ana. Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo nakabailan ti agawid. Inturog mo na ta kuma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit? Naimbaglaangan atay jay batog ti balay da tataton nyo tinakadisgrasyaam. Iso nakita na ka. Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan, Dino. Awan na pulos kwarta ta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga inyin inom mo. Kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha, Carla anak ko. Nagdiritso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo ditoy. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo itinalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin ang pulos kwarta tayo. Di kay madanagan, nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayan tayo dito ospital. Anya? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, uncle Kat sapay kuma, tasan kayong agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sa kitak tirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti kabayalam nga ramidan. Ang saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na kumakarla. Amo ka naglablabesakan ka. Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, uncle. Agyaman ako unay Gaputan na sayaat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ngagsyuman kan ka. Nalabit akas ti tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kiti, uncle. Tapno makarwar kayo dito ospital.